Oke bos, oke bos. Oke mencari bion ini adu. Aku kuno ni pangayon si iya macai. Papangayon ni aku no in. Ambok mangut ko ini. Kakilaan niyo orang kataan. Do madlaw kay kita niyo. Ina na kumpo ini. Tupag-tupag ino gato. Biyaw naginang siya 1B. Biyaw na KFC palayan. Jadi tupag-tupag ino gato. Hiinda mimi. Naginang agad tayo 2-3. Bagian di Sabang. Nah ini biar kau ikut. Nah kalau yang ini biar kau ikut tepak kuno. Nah kau ikut lah main tepak. Kau tahu main tepak itu? Yang main sampak itu. Oke, let's go.